Ćao svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno, ja sam Valentina. Danas imam za vas jedan jako jednostavan, a itekako ukusan slatkiš. To su kuglice od banana od svega 3 sastojka. Naravno možete dodavati i još po svojoj volji izmišljati šta biste stavili u njih, ali ovaj najosnovniji recept je od svega 3 sastojka i nama se sviđa. Ono što je meni jako važno, dečici, malim drugarima se itekako sviđa ovaj recept i naravno i pravljenje, a i itekako su brzo sve to smazali. A vi ako ste novi na mom kanalu, naravno prijavite se kako biste bili obavješteni o svakom novom videu, lajkujte i delite recepte sa drugima. A sad idemo da pravimo ove slatke male kuglice. Za kuglice je potrebno 3 veće banane ili 4 manje, 300 g mlevenog keksa i 50 g kokosa. Banane dobro izgnječite. Možete to da uradite viljuškom ili gnječelicom za krompir. Bolje je da banane budu zrele, jer što su banane zrelije, s tim će i kuglice biti slađe. One nikako ne smiju da budu zelene, jer su zelene banane tvrde i nemaju toliko slasti. Izgnječenim bananama dodajte keks. Mi uvek dodamo nešto više od polovine količine keksa, a zatim postepeno dodajemo i ostatak. Na ovaj način možemo lakše da odredimo željenu tvrdoću kuglica. Imajte na umu da iako napravite čvršće kuglice, one će omekšati stajanjem. Kao što ste verovatno primetili, šećer ne dodajemo. Svi sastojci su slatki, tako da šećer nije neophodan. Međutim, vi ako volite slađe, slobodno dodajte i do 100 g šećera u prahu. Nikako nemojte dodavati kristal šećer jer bi se on osjetio pod zubima, za razliku od šećera u prahu koji se sjedini sa smesom. Naravno, dodajte ga postepeno i probajte smesu kako biste odredili koliko slatke kuglice vam odgovaraju. Možete i med da dodate umjesto šećera, ali onda ćete morati i količinu keksa da korigujete. Od smese otkidajte komadiće veličine oraha, bilo rukom ili kašikicom koja može da vam posluži i kao mera. Svaki komadić oblikujte u kuglicu i uvaljajte u kokos. Ove kuglice možete da uvaljate i u čokoladne mrvice ili da u samu smesu, to jest u izgnječene banane, naredišete 2 do 3 štanglice čokolade. Ako ovaj slatkiš poslužujete dečici, onda je možda bolje da se držite samo ova 3 sastojka, bez dodavanja šećera i čokolade, jer su kuglice i bez dodatog šećera itekako slatke. A možete i da ih poslužite za užinu dečici. Uživajte u ovim jednostavno ukusnim kuglicama od banana.